problemi, nemamo mi infrastrukturu. A ja im sada kažem, naša infrastruktura je naš cijeli narod, koji će pobijediti njihovu infrastrukturu, inšallah. Draga braćo i sestre, assalamu alaikum, dobro večer i akšam hajrullah. Dobro došli u Sarajevo. Dobro došli u svoj dom. I dobro došli u moje srce i u moju dušu. Ja ne bih bio ovdje i ne biste vi bili ovdje da nije bilo onih koji su dali svoje živote za našu slobodu. Jedan od njih zove se junak, heroj, šehid Zaim Imamović, koji je prije godinu dana od jednog kelera dao svoj život braneći Drinu, braneći Goražde. On zaslužuje da ga se sjetimo i da mu proučimo jednu fatihu i da kažemo i šehidu Zaimu, i Hujki, i Naniću, i Šljivi, i Zajki, i svi oni naši junaci, da smo mi još uvijek živi i da se ponekad stidimo vas zato što nismo kadri da nosimo emanet i da čuvamo zaista uspomenu na vas, ali ovi što su došli ovdje, oni vas se sjećaju i oni vas neće nikad zaboraviti. I zato smo mi ovdje, i zato smo da čuvamo uspomenu na vas i da smo spremni da budemo šehidi, ali vi ste nas učinili da budemo gazije. Mi smo vam zbog toga zahvalni i učimo vam fatihu. Ridaje lillahi fatiha. Dragi moj narode, svi vi koji ste došli večeras u Sarajevo, iz naše tvrde krajine, iz našeg časnog Sandžaka, iz svih gradova naše ponosne i prkosne Bosne i Hercegovine, prkosne od sna. Svi vi i oni koji nas prate na Twitteru i Facebooku, kao i oni koji će čuti naše večerašnje poruke iz slobodnog i lijepog, vječnog Sarajeva. Svi vi ste u mom srcu i zato vas selamim. Assalamu alaikum, dobra večer, lijepa vam večer i sa željom da vam kažem večeras da ste vi na pravom putu od dinastije do demokracije. Vi ste na pravom putu od podanika do državnika, od sramote do čistote, od prosijaka do radnika, od džahila do učenjaka, od harama do halala, od pokvarenosti do poštenja, od klečanja do uspravljanja, od poniženosti do ponosa, od iđenja unatrag do kretanja unaprijed. Vi ste na pravom putu od neprijatelja do prijatelja, od bošnjačkog rasula do sve bošnjačke sloge, od partijske bezidejnosti do državne vizionarnosti, od slabog političara do jakog vođe, koji zna gdje treba da ide radi časti i ponosa svoga naroda i države. Vi ste na pravom putu od žrtve do pobjednika, od izdajnika do junaka, od tuđe milosti do svog prava, od besposlenosti do zaposlenosti, od zatvorenosti do otvorenosti, od zastoja do prodora. Vi ste na pravom putu sada ili nikada da pokažete svima
da se nikoga osim dragog Boga ne bojimo, da pokažete svima da znamo ko smo i šta smo, da pokažete svima da smo svjesniji više nego ikada da smo nacija koja ima pravo na državu, da smo narod koji ima pravo na jakog i sposobnog državnika, koji se ne skriva iza bilo čije maske, koji zna, koji hoće i koji može da vodi ovu državu od ponora do uspjeha, od bankrota do ekonomskog uspona, da pokaže da smo kultura od Kulina bana do današnjih dana, da pokažete da smo civilizacija koja ne može podnijeti ni rasnu, ni vjersku, ni nacionalnu diskriminaciju. I zato bezuvjetno tražimo da nas se oslobodi krivnje zbog nametnute nam strukturalne diskriminacije. Tražimo da nam se vrati naš moral, naš ponos i naša čast, jer smo mi potomci bosanskog svjetla iz vremena kada je u Evropi vladao mrak. Mi smo potomci svijetle tradicije bosanskog dida, koji je imao srce za svakog čovjeka, kojem kuća nije bila tijesna, jer dobri Bošnjani nikad nisu bili bijesni, nikad nisu mislili zlo drugima. Vi ste večeras ovdje došli da čujete šta vam imam reći o vojsci, o državnom premijeru, o budžetu, o našem položaju u svijetu i našem planu da vratimo ugled našoj zemlji na istoku i na zapadu, i na sjeveru i na jugu. I ovdje ste da vam kažem da se oni bore za partiju, a mi za državu. Oni čuvaju svoje stolice, a mi čuvamo čast i ugled našeg narodu. Oni hoće da zadrže vlast, a mi hoćemo da održimo moral. Oni hoće da im se produže privilegije, a mi hoćemo da ustanovimo socijalnu pravdu. Oni su za status quo, a mi smo za radikalne promjene nabolje. Oni su za izolaciju, a mi smo za integraciju. Oni pričaju o mladima, a mi mladima nudimo perspektivu. Oni govore o pravima žene, a mi ta prava gradimo sa ženama. Oni okreću glavu od siromašnih, a mi se njima vraćamo. Zato želim da pozdravim našu vojsku, Oružane snage Republike Bosne i Hercegovine i da im kažem i zahvalim se za sve što su učinili. I želim da im poručim da će imati u meni prijatelja, imat će u meni nekoga ko će brinuti o njima i voditi računa šta rade i zahvaljivati im se za njihov dosadašnji doprinos, jer su Oružane snage Bosne i Hercegovine najbolji primjer integracije države i našega društva. Zato ja ću imati program ili daću zadatak ekspertima, generalima i onim koji sada miruju i oni koji sada optužuju i oni koji su branili Bihać, a ne smiju da hodaju po Bosnu visoke glave. Ja ću stati za njih i branit ću im dok ima atom energije, neće hodati od kancelarije do kancelarije da se stidi hoće li ga neko primiti u ovoj državi za koju je on dao svoj život i branio je. A to ja najbolje znam jer sam bio u Bihaću i vidio mog generala Dugada Dudakovića kako je to radio. Ali istovremeno želim da kažem, kada ja dođem u predsjedništvo, vi ćete vojnici imati svoje mjesto i oficiri i neće se skrčivati budžet zbog vas da bi nekome se drugo namaknulo koji ne zaslužuju. Mi želimo vojsku
koja će biti u stanju da brani našu zemlju, ali i da nam donosi ponos iz svijeta, da ide u mirovne misije u svijetu i još nešto. Imaću program da naša vojska bude u civilnoj službi našega naroda. To se radi u cijelome svijetu. Koliko ima sela koja nisu elektrisana, koliko ima neizgrađenih puteva. Mi smo tek saznali, kao da smo tek saznali da imamo vojsku kad su bile poplave. Ja sam bio u kriznom štabu u Zenici gdje je vojska izašla i pomagala žrtvama poplava. To je posao vojske koja može raditi vrlo dobro i može imati smisla da postoji. Sad je vojska, imam osjećaj, bez neke vizije i bez nekoga cilja. Eto, dragi moji, kad ja dođem u predsjedništvo, eto, to će biti jedan od mojih poslova. O premijeru i o budžetu i o vladi, da, vaš glas meni će omogućiti, ako Bog da ja u ime vas kažem ko može biti premijer u državi, a ko ne može biti premijer. A bit će onaj ko će čuvati čast i to dostojanstvo ove države, a ne hodati po svijetu i klevetati kao što imamo neki ministara za svoje ministarstvo kaže da je septička jama. I kako vas onda neko može drugi percipirati ako vi sami za sebe kažete da ste septička jama? Taj nedostatak samopoštovanja, self-estima je došao na takvu granicu da ne možemo više to podnositi. Mi smo ponosan i častan narod i zato hoćemo da nas predstavljaju oni koji su ponosni i časni i koji znaju da kažu tamo gdje treba da se kažu u cijelome svijetu da smo mi ovdje narod koji zna pravdu, koji zna kulturu, koji zna civilizaciju, koji je imao civilizaciju prije nego mnogi narodi u svijetu. I zato me stid kada vidim po DKP-ovima ljude koji rade, koji ne znaju ni svoj materni jezik, a kamoli da znaju jedan jezik da razgovaraju sa nekim. Zato hoću da vam kažem, posebno oko imenovanja premijera i oko određivanja budžeta. Ja nisam ekonomista, ali imat ću ljude koji će mi kazati šta to znači skraćivanje i smanjivanje budžeta zato što se ne mogu da treba podmiriti neke druge rupe, a to se radi tako što se 60% smanji penzije demobilisanim borcima upravo u trenutku kad se penzije povećavaju drugima. Zar su to naši demobilisani borci zaslužili? Da znate, ja ću se boriti, kazat ću vam u čemu je problem. I ne bi to bio za nas ništa teško. Ali kad mi vidimo da oni nisu u stanju, 26.000 je ljudi zaposleno u državi. Oni treba da imaju dobre plate. Oni treba da budu zbrinuti socijalno, da bi še mogli raditi svoj posao. Ali i tu moraju biti neki prioriteti. Skoro sam na graničnoj straži susreo ženu, policajku i pitan je kolika ti je plata. Imali smo, kaže, 1600 prije od 2006. godine. Ali sad nam je smanjeno, imamo nešto 1100 i još nešto dobijemo toplog obroka. I onda ona mene pita, može li se od toga živjeti? Ne može. Ali je veće pitanje za nas. Može li država tako živjeti i može li biti sigurna ako oni koji trebaju da je čuvaju, trebaju da misle za svoju egzistenciju, umjesto da kad dođu da se odmore i da budu sretni i zadovoljni i kad odu na posao da čuvaju naše granice i da čuvaju dignitet naše države. Zato ja ću se potruditi koliko budem bilo u mojoj moći da ti imaju dobru
zaštitu, ali moraju biti kreativni, produktivni i odgovorni, a to vidimo sada da nisu. Kako nisu? Pa braćo i sestre, zar je moguće u ovom nestašluku, u ovoj bijedi koju živimo, u ovoj nezaposlenosti, kada znamo da imamo 500.000 nezaposlenih, 200.000 nepismenih, 300.000 bez srednje škole, kada imamo toliko potreba naših, ovi koji su zaduženi da samo uzmu pare iz IPA, iz fondova evropskih koji nam se nude, nisu to u stanju zato što nisu odradili svoj posao. Oni moraju da idu, moraju da dođu ljudi koji hoće, znaju i mogu da to rade. Dragi moji, ja nemam potrebe da vam puno pričam o tome kakav je položaj, naš položaj u svijetu. A samo jedan podatak će vam sve objasniti kakav je položaj. Da znate, od 2006. godine, američka administracija nije primila ni jednog bosanskog političara osim na nivou zamjenika, pomoćnika državnog sekretara. Američka administracija, koja je ključ za provođenje Daytona i koja je naš najveći partner, koja je uložila ovdje milijone dolara, čiji su vojnici rizikovali svoj život da zaustave rat ovdje. Amerika koja nam svaki dan ponavlja, mi smo s vama. Naši političari su doveli našu politiku, državnu politiku na toj razini da američka administracija nema potrebe da ih prima ni na kakvom nivou, ni da otvara bilo kakva politička pitanja, nego smo mi zemlja koja je samo u fokusu sigurnosnog sistema američke administracije. Nijedno političko, da ne govorimo ekonomsko pitanje, da se otvori sa Amerikom. Da ne govorimo o drugim zemljama. Znam pouzdano da visoki dužnosnik koji je jedan od onih koji je sada u predsjedništvu, član predsjedništva, nije mogao dobaciti ni do gradonačelnika Čikaga. Došao je, nije ga primio. Vidite, braćo, samo hoću da zapazite tu razliku. Ja nisam ni ušao u predsjedništvo, ali čuli ste našega Harisa Romića i ima takvih Harisa, puna je Amerika, ali niko ih niti ko obilazi, niti ko računa na njih. Ali evo, ja sam imao čast da uradim to u ime vas. Prije nek što sam došao u predsjedništvo, mi smo iznudili, mi smo uspjeli da iniciramo i da se otvori pitanje Daytona i da dobijemo tekst rezolucije koji ima vrijednost kao što je to AVNOJ, kao što je to Ustav bio 1400 i 1946. u Beogradu, kada je Bosna i Hercegovina zajedno sa ostalim republikama dobila ravnopravan status. Ta rezolucija ima tu vrijednost. Gdje su bošnjački političari da podrže tu inicijativu kao državni akt? To nije privatno, to nije lično, to je državna politika. Bošnjački član predsjedništva je trebao pozvati me na kafu, zahvaliti se i kazati hvala ti što si to uradio za našu državu, za naš narod. On to ne zna. Zašto? Zato što su sveli naš narod i našu politiku i našu državu na mediokritete koji ne znaju ni hodati po ovom Sarajevu, a kamoli po New Yorku i Washingtonu. Zato hoću da ovdje jasno i precizno kažem, Amir Zukić ne može biti mjera naše vjere i našeg morala. Pozivam Reis Ululemu
da sačuva vjeru od korupcije i da sačuva oni koji hoće da korumpiraju vjeru i da Bošnjacima govore ako ne glasate za ove da niste muslimani. Nemojmo to dozvoliti. Mi smo se oslobodili straha. Naš narod je platio veliku cijenu da se oslobodi tog straha i niko nas više ne smije uvoditi u taj strah. Mi smo slobodan narod i onda mi kažu, pa kaže ti ćeš biti odgovoran zato što uzimaš glasove. Kome to ja oduzimam glasove? Jesu li Bošnjaci robovi, imaju svoga gospodara i poklonili njihove glasove kao svoje robstvo i onda ne smiju da izađu iz tog robstva? Bošnjaci, niste vi robovi ničiji. Šta nas je Alija učio? Alija nas je učio, jedno piše na njegovom Trišanu. Šta piše? Velikim se Bogom kunemo da nećemo ničiji robovi biti. Naravno, ni Bakirovi, ni njemu slični. Prema tome, ja, braćo, nikome ne uzimam glasove, nego se obraćam svom narodu i pozivam ga na spas. I pozivam ga da se okrenemo prema budućnosti. Ja sam došao da stanem pred vas i da kažem, što bude s vama, bit će i sa mnom, što bude sa mnom, neka bude i sa vama, ali ćemo biti zajedno. I onda mi kažu, ja kao dijelim narod, ja dijelim bošnjački narod, što sam se prijavio za kandidata, bošnjačkog kandidata u predsjedništvu. A oni podijelili sve što su mogli do sada. Nije ništa ostalo što nisu podijelili. Podijelili su stranku. Unutra, u isto vrijeme, iz iste stranke održavaju se 2 sastanka, 2 tabora i 2 frakcije. Braćo, ja sam došao da ne da ujedinim nikakvu stranku u lopovluku, već sam došao da ujedinim bošnjački narod. I zato hoću sve stranke bošnjačke, i SDA, i SBB, i SB, i stranka Novoga puta, i Pravoga puta, i SDA, svima ja njima pripadam i svi oni meni pripadaju. Ali ne oni koji su napravili štetu narodu, već oni koji su pošteno radili i koji će uvijek pošteno raditi, uvijek su dobro došli. I mi ih čekamo da se prijave. Ali ima i vrijeme, rok kad se možeš prijaviti, a kad se poslije prijavi, bit će ti kasno. Zato požurite Bošnjaci, požurite da se ujedinimo dok nije kasno. Zato, draga moja braćo i sestre, i još nešto, šta je to bošnjačko predsjedništvo? Šta oni rade tamo? Vjerujte, ni oni ne znaju tačno šta rade. A kamoli mi? A zašto? Pa pogledajte njihov website. Još uvijek od 2003. godine postoji informacija koje je potpisao Paravac, koje je potpisano tamo i nikad niko od te 2003. nije posjetio taj website da vidi šta radi to predsjedništvo i koje su njegove aktivnosti. I za njih je vrijeme stalo 2003. godine, ništa se ne događa. To vam je predsjedništvo Bosne i Hercegovine. I onda oni, ja dođem i kažem, evo ja se kandidirao, oni kažu, Boga ti što si došao, lijepo ti je bilo tamo u Amanu, u Jordanu, što će ti to? Piva, što će? Kaže, samo da se sekiraš. Ovo je ovamo prljavo, a ti si čist, ti si Rej Suleman. I znate šta mi kažu? Ti treba da čuvaš dignitet Rej Suleman. A dok sam bio Rej Suleman, ti koji mi sada kažu da trebam dignitet, išli su na sud da svjedoče protiv mene, zajedno sa onim Irfanom Ajanovićem, koji je me nazvao svim i svačim samo zato što sam rekao i moja mati klanja, ali to nije razlog i
nije joj dovoljno da bude član predsjedništva ako ne zna raditi taj posao. Samo zato što sam rekao, dobio sam pismo u kome se kaže da sam ja pisočki hođa. A on misle da ćemo vrijeti, a to meni ja mu bravo, sam još hođa. I onda, naravno da sam mafija, da sam ovako. I ja da bi rekao, ljudi, mora se ovo raščistiti. Ako sam ja, kao Reisul Ulema, to što vi meni kažete iz SDA, Irfana Janovića, ja moram dati ostavku, ja ne mogu biti na čelu svoga naroda. Naravno, sud je kao nešto sudio i sudnica, pazite, neću kazati ko je išao da svjedoči, on zna to dobro. Neka je, ali u presudi koja je bila, sudnica mi kaže, pošto ste vi duhovni tako i tako, sud vam propisuje da vi oprostite tu klevetu koju je on napravio. Ja sam, mislim, jedini čovjek kojim je sud naredio da moram oprostiti. Sada molim vas, sad ti meni kažu, meni sada ti kažu, ti se nisi trebao kandidirati jer ćeš ti kao bila izgubiti izbore, nemaš šanse da pobjediš, nemaš infrastrukturu, ti kao ne možeš se nositi sa ovim, treba ti partija, pa braćo, evo oni imaju partiju, evo imaju infrastrukturu, evo imaju sve, a nisu u stanju da oslobode Sarajevo od pasa. Ne moraš voditi u Sarajevo od pasa. Pa braćo i sestre, oni koji nisu u stanju da oslobode Sarajevo od pasa, kako će nas sačuvati i kako će oni ići voditi veliku politiku u svijetu. Ja vam obećavam, kad dođem u predsjedništvo, za vrlo kratko vrijeme riješit ću problem pasa u Sarajevu. Nekoj dan mi, braćo, neku noć mi dolazi prijatelj, vjerujte mi, i zove ga žena, pita, jesi došao? Kaže, jesam. Ja slušam telefonom, kaže, nije bio ni jedan pas na putu. U sred Sarajeva, braćo. I sad ja ga pitam šta je, kaže, žena je se brine, mogu li ja doći od blizu na breg i on stane, ja sam tu na Koševu, kaže, zabrne se žena, hoću li ja doći na putu da me neće napast pas. Pa šta radi oni? A znate da, šta radi? Znate šta radi? Pišu knjige. Znate kakve? Ima jedan čovjek koji se zove Fikret Muslimović. Napisao penziji. Ponosi se što je bio Kosovac. Ponosi se, javno. Ponosi se što je bio Titin vojnik, a nikad nisam čuo da je rekao da se ponosi da što je bio Alijin vojnik. I on je napisao knjigu pod naslovom Lopove i ubice. I znate ko je na listi tih lopova i ubica? Uvaženi, časni, sanđaški muftija Muamer Efendija Zukulić, Šemse Kadić, kao Šemse Kadić. I ja sam na listi tih lopova i ubica. A o ti meni sada kažu, i ne samo to, nego su oni protorili tu knjigu i prodaju i po džamiji. Pazite, po džamiji. I sad oni meni govore, ti treba da čuvaš dignitet Reisul Uleme. Naravno, ja došao iz zamana da sačuvam dignitet Reisul Uleme i da sačuvam dignitet svoga naroda i svoje države. I da sačuvam dignitet i čast i ponos i ovoga prvog i ovoga drugog. Jer ja nemam nikakvih orova u džepu, ništa sebi nisam uzeo što mi ne pripada, nisam krao glasove i neću vlasti na haramu. I zato i njih upozoravam, a posebno one koji budu brojali, bojte se Boga i nemojte krasti glasove. Pustite moj narod da izaberu koga hoće. Nemojte im nametati. I moram priznati, oni koji su slušali sinoć, to sam rekao, hoću da ponovim,
selamim reisu Ulemu Kavazovića i kažem da sam ponosan na njega jer je u Bajramskoj hudbi obilježio da ne trebamo glasati za nametljivce. A nametljivci su oni koji hoće nakon 20 godina i nakon 4 godine što nisu ništa uradili, sada hodaju i daju paketiće od harama, nisu to njihove pare, one paketiće koje dijele. Nisu oni 50 maraka iz njihovog džepa, nego oduzmaju i kradu od nas i daju. Zato pozivam Bošnjake, odbacite to, jer vi za tih 50 maraka njima dajete 50.000 maraka. Nemojte to raditi. Nemojte svoju čast prodavati za tako sitno. I nećemo mi živjeti na sadaki, mi ćemo živjeti ako Bog da od nafake. Mi smo jedan mali, ali vrijedan narod. Mi imamo prijatelja u čitavom svijetu, ali mi znamo, Bosna i Hercegovina je široka, prazna, kad idete Bosnom nema nikoga gotovo. Smanjuje se broj rođenih, u našim selima sve manje djece, učitelji nemaju šta da rade. Ko brine o tome? Ali zato sam ja jako zahvalan reisu Ulemi što je u Bajramskoj hudbi rekao nemojte glasati za nametljive. I ja ga podržavam u tome, nemojte glasati za oni koji vam se nameću. I nemojte glasati za one koji se hvale, koji se tamo svađaju međusobno ko je zaslužan za završetak 65 km autoputa. I onda, da li Zlatko ili Baki, umjesto da budu zajedno, da to bude nacionalna čast i jednoga i drugog, oni ne mogu zajedno da otvore to jer je problem čija je to partija uradila. Pa gdje vam je država? Gdje vam je državni ponos? I onda se hvale kako su za 12 godina uradili 80 km autoputa. A Kosovo, znate gdje je Kosovo? Nije daleko od nas. Za 4 godine uradili 120 km autoputa. A da znate da kosovski funkcioneri politički imaju duplo manju platu od naših političara. Dakle, naši političari imaju 2 put više platu nego kosovski, a oni su za 4 godine uradili 120 km autoputa, a ovi naši za 12 godina uradili 80 km i hvale se pred izbore, kaže, vidite braćo, kako smo mi lijepi, opet nas izaberite i dajte nam još 12 godina pa ćemo još 80 km ispraviti. A sada molim vašu pažnju. U posljednja 2 izborna mandata mi imamo kontinuirani pad GDP. A GDP to je Gross Domestic Produce. Znači rast domaće proizvodnje. Na primjer, naša zemlja je 2006. godine imala veći GDP po glavi stanovnika od Bugarske, Rumunije, Makedonije, Srbije i Albanije. Molim vašu pažnju. Danas, prema podacima prema podacima CIA, The World Fact Book, GDP Bosne i Hercegovine je 8.300 dolara po glavi stanovnika, dok je GDP u Albaniji sa 7.500 iz 2006. godine narastao na 10.600 američkih dolara u 2013. godini. Jedino još je GDP na Kosovu manji od bosanskog. Eto, ja vam nisam ekonomista, ali sam za svoga mandata uspio da obnovimo gotovo sve džamije, jer novac koji je dolazio za to nisu mace pojele na putu. A ovo što oni... I onda su mi govorili zašto ti praviš džamije, zašto ne praviš fabrike.
Ja završio izgradnju džamija i otišao da se odmorim i mislio, neću više, eto, nek rade sada, ja idem sa svojom Mazrom da hodam po svijetu. Međutim, 7. februara kad sam vidio da moji Bošnjaci koji su branili predsjedništvo došli da je pale, a da ovi nisu u stanju da to spriječi. Braćo, to me je vratilo. I onda sam rekao, sad oni što su mi govorili što ne praviš fabrike, ja se vratio da s vama pravimo fabrike. Sad mi kažu, a što si se ti vratio? Isto ono kad oni dolaze iz Krajine, iz daleko, iz Sandžaka u Sarajevo, pa kaže, nije čovjek ni sjeo, onda pita, a Bogat kad i Kašić? A i meni isto tako, ja se vratio, kaže, Kašić, kad ćeš ići? Neću ići, ostajem ovdje sa vama. I zato hoću da zapamtite, ovo je tek početak, ovo je rađanje nove Bosne, ovo je rađanje mojih Bošnjaka, ovo je dug put, zato se dobro pripremite. I mi ćemo na ovome putu, ako Bog da, uspjeti. A sada dozvolite mi da se naročito posebno obratim mojim Sarajevljama. I dobro me slušajte, ovo ću pročitati. Dragi moji Sarajevljani, imali ste priliku vidjeti i čuti u mojim izjavama, saopštenjima, intervjuima da se dotičem tema koje izlaze iz ingerencija člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dosta puta, nasuprot mene, novinari su mi ukazivali da određene teme izlaze van ingerencije predsjedništva. Ja tačno znam svoju buduće ovlasti i ingerencije, ali isto tako znam da kao budući član predsjedništva neću biti taoc partije, te da ću itekako ukazivati na sve ono što je loše u državi, sistemu i što treba ispraviti, pa makar i bilo izvan mojih ingerencija. Biću glas naroda, obespravljeni, jasno ću se znati za one koji ne ispunjavaju svoju normu. Vidio sam, utrkuju se sa što bombastičnim sloganima, teškim riječima u smislu obećanja i poruka, a u biti naše stanje je sušta suprotnost. Govoriti i ukazivati na to nije nametljivost kao što je šutnja o tome i guranje stvari ispod tepiha, saučešništvo za koje će se odgovarati i pred Bogom i pred narodom. Evo, konkretno, kada govorimo o Sarajevu, utrkuju se mnogi o tome šta će da urade u budućnosti u svom mandatu. Napravit će nešto novo za poboljšanje životnog standarda, a nisu u stanju da održe postojeće, nešto što je već funkcionalno, nešto što su naslijedili. Govorim o javnim preduzećima koje su propastili, mejtove koje drže ispred iskopanih kabura i čekaju da im date povjerenje te da ih onda zakopaju u zemlju. Nemojte mi pričati o biciklističkim stazama. Recite mi, kako ćete spasiti simbol Sarajeva Zoju 84 od propadanja, bolje rečeno, kako ste uspjeli da ga upropastite? I dok se svijet divi otkriću Visočkih piramida, vlast iz sujete obstruira taj projekat i ne zna da tu napravi brend koji može da donese ljudima dobit poput dobiti koju vjerski turizam donosi u Međugorje. Ta vrsta samo destrukcije je neobjašnjiva. Razumijem razumnim ljudima. Protiv te vrste nerazumnosti valja nam se boriti ako Bog da. Nemojte mi pričati o novoj tramvajskoj liniji, recite mi kako ste uspjeli upropastiti Gras i dovesti ga na koljena. Ko će platiti njihove dugove i ostalih kantonalnih kompanija poput Toplana, Sarajevo Gasa, vodovoda i kanalizacije? Zar treba da vam vjerujem da ćete uraditi nešto novo kad ste upropastili postojiće? A ja treba da šutim o tome zato što je to izvan ingerencija predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pominju se riječi jedinstvo i snaga, jako Sarajevo. Ja vidim nešto sasvim drugo. Vidim propala kantonalna preduzeća, vidim hiljade obespravljenih, vidim slabe i očajne i ako se u svemu tome treba govoriti o jedinstvu, onda je slabost
tuga i očaj to što te ljude ujedinjuje. Sa pozicije člana predsjedništva na to ću ukazivati i da znate, to je samo početak. I dragi moji, ja bih vam mogao još dugo pričati. Zahvaljujem se Zdravku Ljubasu. Jedan aplauz za njega. I Ajli. I Adnani. Zahvaljujem se monsignoru Stjepanu Kljujiću i obećajemo kad se drugi puta sretnem sa papom u Vatikanu, a to će biti vrlo brzo, da mu odnemo ispričati o ovome svijetu kojeg nosite, jer kad smo upravo na dan kada je počela kampanja predali papi Franji ovaj cvijet, nismo pitali protokol i papa je poručio da želi da dođe da vidi te žene što prave to jedno malo čudo, tu magični cvijet i da mu objasnimo šta je to. Objasnit ćemo mu sve. Sve ćemo mu objasniti, a on će staviti to u svoju kolekciju svih poklona koje je dobio danas. Sve pape koje dobivaju ima jedno mjesto gdje se ostavljaju ti pokloni. Ovaj cvijet će biti među tim poklonima. I kad budem tamo, obećajem mom dragom Stjepanu Kljujiću da ću ga spomenuti pred papom i reći mu, ako si ikad sumnjao u katolika jednoga, nemoj sumnjati u katolika Stjepana Kljujića, on je pravi. Hvala mu za ove riječi koje je izgovorio ovdje pred nama svima. Hvala mu što je bio s nama, što jeste sa nama i što će biti sa nama. Stjepan Kljujić će biti moj savjetnik. Ali ne samo on. Mi Bošnjaci i svi Bosanci, ma gdje bili, uvijek se moraju sjećati junačkog, herojskog stava Bogića Bogićevića. Kada ja dođem u predsjedništvo, i on će imati mjesto u našoj državi, zajedničkoj državi, ako Bog da. Želim se zahvaliti velikom našim prijatelju, našem zetu, Vlasiju, koji je oženjen sa Nadirom iz Brčkog, iz Bijeljina, svom doktoru Sinanodinu Sinanoviću, koji je došao ovdje sa svojom ekipom. Ja se nadam da si ovdje prepoznao da smo svi na pravom putu, ako Bog da. Zajedno sa ovdje. Hvala ti puno. Hvala svima i još nešto. Samo da vam kažem, u nedelju su izbori, fino se obucite, najbolje odijelo, kravatu, namirište se, fino se dočkujte lijepo, bajramski i onda na izbore. Ja vam neću reći za koga ćete glasati, ali vi ste pametni, vi vrlo dobro znate za koga trebate glasati. Ja želim samo da vam kažem, nemojte glasati za nametljivce.